Neverica na Ibarskoj magistrani. Svi krenuli u isto selo. Stvorila se ogromna kolona. Da li je ovo moguće? Kolona vozila dugačka preko 2 km, formirana je juče u popodnevnim satima na Ibarskoj magistrali iz pravca Čačka ka Kraljevu. Pojačan intenzitet saobraćaja uslovilo je održavanje tradicionalne manifestacije Kupusijada u Mrčajevcima koja počinje večeras i traje do nedelje, a prema procenama organizatora, okupiće desetine hiljada ljudi. U koloni čekamo preko 20 minuta, dok smo se približavali Mrčajevcima saobraćanje vozila je proticalo usporeno, ali na nekoliko kilometara od tog sela nastao je pravi kolaps. Izgleda da Srbi još uvek poprilično vole svadbarski kupus iz Šumadije. Nadam se samo da moja porodica i ja nećemo stići onda kad se ohladi, zbog ove dugačke kolone, rekao je Petar Tomašević iz Beograda. Veće saobraćajne gužve zabeležene su i na uključivanju na Ibarsku magistrali u Preljini, kao i na samoj naplatnoj rampi i trenutno se čeka oko 15 minuta. Pojačan intenzitet saobraćaja je i na obilaznom putu oko Čačka u pravcu Užica, gde dolazi do povređenih zastoja. Na vozače se apeluje da svoju vožnju prilagode uslovima na putu, a onima koji idu u pravcu Kraljeva, savetuje se da koriste stari put od Čačka ka tom gradu. Za najnovije vesti iz zemlje i sveta kliknite subscribe, like i zvonce svaki dan, najnovije vesti, zato nas zapratite.